Raur. Si umejua kumekuwa the nationwide recruitment of the police. Kwena exercise irathi na mbere ya wani wa makurutu ma borithi. Yes. An exercise that has run into a lot of hurdles. Yes. Nete irageirio ma. Yeah, absolutely. Yes. And particularly millennials that are to one way or the other, one time or the other, to Korea to get the recruitment. Actually, korore mahoya metike mamukagirwo mothe uria mwa request ri mirinyo the tugire thigari koroge yacoke mahoya automatically uria mundu eka atia acokia ithuo tugire thigari ni mongereire capping ya mweke koragwo because there's an age capping ya kuoyo. There is an age. Is 25 or 28 years. So I think it's 26 there about. Oko matiogeire yari 25. Yari 25 matuko maito. Yes. So in short that gutire mo milini ogeyo borithi. Ai. Wa borithi riu no ne ania ihaki. Onyitetwo. That's the only relationship you can have with the police. So in short millennials hiyo wameondokea. Wezi. Wewe unogethi uthigari ule. Nini sio the neyo toketie miaka ya kuoyo borithi na gũcia uha miaka ni marore tondu ri wira ta wa traffic gatonya no aheo na arute wega muno akire gutreidwo hanini. Yes. Ero ngari cia kurugamirira na thome the penal code and the traffic act. Tarugi kama ekwa unit ino itago anti-terror. Yes. He can deliver. Absolutely. Eni. Na kemsi matweke osi crime hara Kasarani. Wahi anywa DCI ri. He can deliver. No wahi na keri. Mahitaji mare duori. Mena wa kunire. Adiwasi ahianya ni ageririo. Yo thoko na kere ihura agethi kugeria munyaka. Is a gentleman, a young man akwa to get trend. Anaitwa nani huyo kijana mzoni. Is kiprop, Idris Kiprop. Yes. Ni disqualified na rau ageretie for 8 times. Maita manana. Ucio ni ageretie muno. Na ritare rau gatiriri. Riu ni ekuvent. Yes. Ni akurugamana na system. Ni akurugamana na system tondu gitumikira gituma aigatwo no kiria kimwe na giticenjagia. Is constant. Is constant because of his height disadvantage. Ni mukuhe. Yes. Akia miaka 8 yake na kama ulikuwa unajua wewe ni mfupi unakuja miaka 8 si mtu grow. Mundo ndi araiha kwa ria miaka irathi. Kero tararia lazima miaka okinyaga you are not likely to grow tall. Yes. You achieve maximum 8. Ara dress up president. Akamwona ndo murai. Never mind, he has a point. He has a point, you see. But you see, rules are rules. Because it says 5'8". It's a manga 5'8". The 5'8" can 5'6". 5 word. Check that out. I think it's 5'6", 5'8". There. Akiruo we nurugama ruguru akayokeho. Negora huno da chujeiro. Agerogusa nywele yako iguze wapi? Huno da chujeiro. So I understand that man. So Idris, and I'm sure you have a lot of empathy. We share in the sentiment. It is 5'8". 5'8". In males and 5'3" in females. Because females tia ogi kira 5'8" nige. Tia ige mage kinya. No, laburu na pokot. Naturukana. That's about. Leo young man Idris. Ala uye sasa wacha niongee. Mtaniruhusu niongee.
Sasa kuna watu paka wafupi wako na akili mingi kuliko warefu. No, he was making a very valid point. Yes. Because he was saying, atiweka atia. Igotinio. Nikiona you know kuhenisia guy. There's nothing you can do about it. It's not a human, you know, there is no human input. Yes. Hasa mna nifukuza hapa juu mimi mkiniangalia hivyo mimi ni mfupi. Kwani waisi wote ni warefu? So si hata polisi mfupi anasikanga roli. And you know what was arcing the young man. Hata ukiangalia hapa kuna nyinyi makarao pia kuna wafupi kuniliko hapa. Muliingia aje nyinyi? Ama mulirudi down to earth after makuhehira madeko. No rozi ora ihuna rogo ndio kurehe lipo ife. Watu mutu asise hata sisi. Hiyo ni kusema ati juu uko yetu atunaga watu warefu atujabarikio kasi ya polisi. Maragari ya kugari uguto todo tori ya kuheithuothe. No tone mane kuri andu akuhe. Ile forces ri maigirire atia. We don't know because there is only one way to enter the forces. Either you go through the cadet or you go through the ordinary recruitment of servicemen can afford it. Yes. Odie recruit. Korea kuhepio. De Korea kuhina ne to monaga. Yes. So how did they get in? Ona ukiria muona uniform todo gwcia ni standard ni mathine kira muno. Na guoko gwa shati guhe gugaikuruka muno. Yes. They make a point ati mnasema mtu ni mfupi. Sasa sisi na sheria ndio inakuona mkono mrefu. Kwa tukirefuka wote na sheria irefuke. Nani atasika mwingine? Nani muangaliage hata nyie akili za mtu. Sasa huyo mmesema ni mrefu, ako D minor, mimi niko B. Akili siko wapi? Kati ya mimi na huyo ni nani anaweza jua mwisi ni nani? Vitu zingine please na president afikisio. Hata naibu wake si mrefu. Uniageralia maundu. Naibu wake si mrefu. Ule alikuwa MP wa Nyeri Town pia hana hiyo urefu mnatafuta. Mkikuja kuambia watu hapa urefu. Ni ya nini urefu? Hata Wetangula na ni speaker. Si mrefu. Hata uli alikuwa president wa Tanzania Mokapa. Ni saizi yangu. Ni mnatafuta ma president ya ma polisi. No, they make arguments that make sense. But the problem is that the law is no, there are the laws and it's very clear. And you know 5'8" is a very tall person. 5'8" the bodo mukuhe. Because I think I am 5'8" something. Gathaiya is probably 6 plus. Yes, you're 6 plus. Yes. Mena daktari kirizi moro galu. Tona oko gather 5'8" or you might not get many. Uzuka to kuna height capping ya utagadhari. Ada igino mare mucie. Mwabetie na wahianyo. Na Stacy mangeria kurira haria Girobu. Wakuni. Negara. Yes. No, 5'8" is a top. I think the only people who are 5'8" here. And it's not a measure of anything. Okay, well. Gathaiya. Maybe Kata. Yes. Na Faulwa production. And maybe me. And Maninyari. You see the others are. Yes. The others are relatively. Who's even Jogu of Washira? Jogu of Washira is also down to earth. Mora is around 5'6", 5'7". Mora geti na pointi nini muno.
Yes. Todo oyo muthoni ni aukinya capping yo ya 53 53 no akinya ya aukinya ku kwa mayeng. Yes. Na akiangigwira kiro ni kuraragwo nginya oritu. Yes. Nesi ginya life ni haruka. Kiro kuraragwo 50k. You must be 55 kgs even for the ladies. Yes. Na mzoni wewe umefikisha ngapi sai? Bona Mwana kinyetie. Ithatũ no gĩkuire ihiga. Kile makuwa maritu. Wana ustage yake wera haiti. Ona akĩagwĩra kĩ? Kiro. Nĩgo fathie gwethwo balance. I think watho university ucokio riko. Riu ma consider ati maisha momuthi na maundu momuthi ri. Yes. Matihana mana ku 90s na 2000. Yes. People have changed. And you know, I am sure that particular requirement is a colonial relic. No, it's colonial. It's a colonial relic. Tondu ngosi ya those wa ndikuo just. Ni batene. Na ndo hende ya mauri ni mara ihokaga. Yes. Yes. There is a new generation of people who are not very tall. They are there. Actually, and I think they are an recruitment ya I think ya jeshi county ya Lamu. Yes. Gwathio recruitment ke bajari. Yes. Anake othe gutiri wakinyagia kiro. Makirute ku taru ngethi kwe oria ri. Ni woria wa 55 ucio katari mundu uria akahuna. Because naturally matio beto ko yake miri minene. Riu mundu mu ni mafatie marorwo nginya kirijio. Ni fati undu ucio cokio riko. Yes. Uthambio ringi. Yeni. Totaru andu ari araihu ngiona nyiriri. Tio kuona kuria gwa Pokot. Yes. Naturally na kuringana na mauthi ma andu na the genetic fact. Yes. Tondu unakunda kuata shaina matiko thigari. And they are short. They are even very short. Kuni ukora osiesi urako raigoro. Say you are arrest you. Don't come and break the law. Don't break the law na. No mako ni ndeciragia maundu mau mathondeketwo mari ma kugiriria namba nene guqualify ni maneire mithia tondu magihuthio ningi muno ri thirikari ikuhira kwa andu acio na mieke ndigikoragwo imiingi uguo. Yes. Tondu mara wirwo maegoti maiganu na meja kete tu ni undu wa thina uri uhitukeire. Yes. I understand that young man. Niye kwaja ndiarekirwo nginya kanyamu-ini kau. Na muborithi ucio ndangenirie na tungicemania umuthi no ndimuririkana ndingimwira wega. Twina mutha twairwo atiriri. Kana one atitiarita ire. Twambe tuicomerie maego. Yenda irwo ndikinyitie 32. Nĩ kwa andu matakinyagia 32. Yes. Irwo ti makinyu. Mwanake wiho nake wetagwo Buthia. Ehe undu enyeria kiro ihenya riu ni ria muici. Tiri athigari. Nginya gutengena muno no uru. Irwo ihenya riu ni ria muici. Tiri athigari. Hapana. Rori bakwenda hau bacokia riko. Ndi macokio riko. Arorwo. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija leure. Ndio. I understand there is a physical plane in this physical plane of the country. There is a constituency that is leaning money currently. Yes. That must be better north. Yes. Kumaraga besa urai teoria matuguru. Oh, they say what? Mafaki. Mafaki. Utakua wangu matuguru. Urai teoria matuguru. Agare matuguru mama. Okay, whatever. Ile tokwirwo. Yes. Mbeere is raining money. Kure yari. Yes. Besha ku giri irahitana nengi. Yes. Ndaigua ni mara cancel previous transaction. Urorio uko netwo ki.
ngubangitwo matano kengiri icio heo cio. You know, stakes are very high. They are very high in the by-election year rather next week. Yes. On 27th. 27th, yes. You see now this is a litmus test for the opposition and the government in equal measure. Yes. Reu Korea mbere no thineta yo gukoro face ya by-election cia rita riri. So the stakes are very high. You see, Kiara Simba is seeking to repeat the feat he achieved at Kiamba. Yes. With Kawajuku. Now he's trying that with Mwana Mwembu. Oh, na niaraugia no mwaka ute mambunge. Yes. Of course, that is the candidate to our opposition. Wa kiama kia DP. The United Opposition, they are backing Newton Karis. Na alijiondoa kule Mumiji. Ni avati okoro ruwe heretie. Yes. Negatha agi contest for MP. Yes. And of course now serikali nayo imepeleka the one and only Leonard. Yes. Letwa riu riake ni ratuhinga kidogo. Leonard wa Muthende. But when you pronounce with the accent ya huko it's okay wa Muthende. Yes. Leo ando marori atiriri macemania mukawa. Urenda rio wa Muthende kana wende. Kamoro ne Karis. Ndebatuka nethi ari thani ine. Rete mbifure ngori hana cia Muthende. Sabasi ngori hana cia Karis. Ndaigua kwa ndu marana hoka kule ndiwe cio na ng'ombe ni irakamwo. Nduthi tiraroga macendi. Nduthi riu ni cia kuhita indo. Itiraroga macendi igo mwani atiriri. Nenda kugeithia. Atiri. Kamera wa kaigua ko. Mukaiguite murimo wa muminji rocini rwa thethita. Neto mabete mekianda. Toko mabetire yo. Asuko iguite na mwana uriku. Ngoiguite ta United Opposition. Marauga wani tamu ka tutamu. Acio ni amani tamu. Atiriri borira mbogo. Borira mbogo arete. Wauga ni ake? Avantamu. Borira mbogo arebe matisa tiria cia DCP. Iria cia gutu na DP. Le haide cia gutu tuthie. Kwa mundu gwetwo Karisi. Makinya hau. Mundu no Karisi. Kamwe kana vya kwa. Wa Muthende to wewe. Utatuma. Uratukania script nawe. Thoma undu kuondu. Utuma bia itikaume be. We no gutuma mbeca tu age kindu gukwa. Undu ni mukigu sana. Marara uka. Urona nduthi ethiete musafara naguo ukite ikamba kuguthuka huwa-ini macenjie merchandise. Kona atia ya togo ire. Makaga haya sana tutamu aya na tutamu. Mutingira githaka tucenjie nguo. We cenjia na ibenya. Na icio tigio hau ni tukugira. Kindiki. Akia kamera audio de mikono ya tutam. Fire si fire. Haya. Noma si noma. Tumesema wa Muthende ni fire si fire. Ni noma si noma. Magavangu. Sande huyu ataingia saa 2 atakuwa tayari mbunge. Tumesema mtu ni wa Muthende honorable. Majoka makuhiritie cia one time. Makagira cia one time. Adwaitomore na thayu. Ona cia thira kana no muyumitie. Etwayuka. Mundu ucio na retwa imata ni muramuthura. Ithe mundu ti Karisi. Ithe tiguo ni muraheirwo kindu. Mutikage kuruma. Ye ndi komotituthie na mbeca ithue. Ndoke tatigogu nawe. Wakire kundu kuo nawe. Ona wakire kundu kuo ari deputy abuge miaka iri. Sito ti nyingi ta cia mundu uria. Ithe twanerwa cia retire. No cioka mutikae gwika atia. Asa tubange onawe guti wanda na mamugongo. Kete kino atune gikingi na ubange onoko ukinyio onoko no mugwanja. Takura yana ya Simba. Both camps have vowed to camp there
Yes. Kiana gä cimba araugire kuu akauma githurano giekwo na mundu wa watangathwo. Same case to DP Kindiki professor. Na araugire ari raraga kuu. Aregwa na mbia ciake ci anyagecio na rukenge. Kindiki acugetie nginya ngenge. Magetha kura. Akere gathiri. Acera nginya macuwe ma opponent. No, he's trying every trick in the book. No, yo que será eso no veo opponent yako tutigirana. Kuno tegura mucie. Otiage oka oko jojo waruko. Odo mo gwaredia oko ri. Yo raigwa ogithia atia. Gotie na oru tokoto tukirio siasa i. Alethagio mutungo cio ni wagira. Ithio tukire muono ri ogi wa guthikireria ground. Yo igwete horo witu. Onte muigwete no ni mbere chaba ni mudio. Untu ri orarugamana mwena wa thirikari ni wa muthe. Are utotie no cio i totiae kuya ningi ati ukararia gaki no we kuhuteria tuna gwoki rukomo no bere andu marathie makorania thiriri nimekubitwo kirathoko go kumicemanio mingi o kuori marugama hare stage tondu thoko le turathire turaringirwe mathukuma matavina ni tumbe aba tweterera stage no ndu igurirwe matatu ni bangwo bahe nginya cigo cia nyeni nienda ndiranerwa gakunia. And you know both sides are desperate for that seat. You know it is precedence. It will set some precedence. Yes. Thirikari ndĩngĩenda kũruci tondũ nĩ gũkona presidency njũru mũno ĩngĩruci Mbeere North. The opposition nayo nĩrenda gũpruvĩra thirikari. Yes. No tũmwenyerie na tũmũrũnde. Nĩ tũkũmwenyeria tũmũrũnde ngira audio yanyu. Ũcio akaingĩra thaa ithatũ. Mũndũ ũcio akagũkũ. Mbeca icio mũraita kũndũ gũkũ. Tũgacirina thaa ithatũ. Ndaiwa Mbeere thaa ici rĩ nĩ ũraga kũndũ gwa ũbunja ngiri ngiri ĩrahĩtana na ngiri ĩngĩ. Yes. Aiwe ndwĩ na mbeca hũthũ ina ngiri sande na ngiri na nengutanyenge ndaigwa kwa raini andu maranyitana atatu kwena yes mukoya nduthi ya gutinda nayo kahaya kwena Felipe bikes kahaya yes mundu aruthira kurumia mukera mundu wa nduthu muthenya umwe batie kuiga mbia cigana kauga thiete muno ni ngoigire yes icio turathukuma giceceni kia mbere kuma hau ni kuhita indo no nawe no gubangirwo ha urabangirwo hau yes nduthi itirahomuka thaicio na kiagie kihomukitwo kuu mathiara kindu kirate time gucocera niko iguru ihenya uthiete ona andu a neighboring constituencies ri ni marathie kuu yes andu a Mbeere no ngia ni ya south yes na kuria runyenjeci ri muno ngi mariganitie nao kuria miena ya Kathwana that is Tharaka yes ona one mekuringa makuga eka tuthi kuria turaigua thirikari na opposition ri kuria kwina indo kuria ri imene noti ningi angikorwo Kindiki no ararehe indo kuria na ni mwana witu ri mundu ngiuma uguo ni uru twagarariwe mpesa na ni Mbeere andu matirahumuka micii yes ona kurakia andu akurima thaici ni ukwaga andu akibarua andu cie barua hapana kibarua icio gatuhe twarikia guthura ke twamba turikie twina maundu ma bata ma bururi it is their time maraikara uguo makaigua andu aitũ mũrĩ na thayũ nĩ mũikarĩte wega mũno ũcio makaigua fire si fire noma si noma rĩu harĩa mũndũ arabatara kũmaster ni mwerũ harambe yes ũririkane mwĩ mũcemanio wa ma taha tamurĩ be very careful
Koko harambe. One. Ni THUITA wewe sika maneno kwa maneno. Na koko antambua GATHUITA. Oda ukune kwa rwabisho. Sasa sisi wote tuseme pamoja harambe. THUITA. Sasa huyo wako na nani? Huyo ametumwa hapa haribu mkutano. Huyo ametumwa na goto watu metu kwa kwa athukirie mucemanio. Na atumetwa na William Ruto. Egathi angi wata William Ruto ri ni agia wathi mweru. Siongere rangia. Agia gwata William Ruto ndagiaria muno. Na William Ruto. Erwa atiriri turamuonia rukungu mutachagua kanisi kana mugucagura candidate ya William Ruto. Atuonete otuko Adomeri adena hore William Ruto muthi. Nerwo mundu twahanirwo hana William Ruto. Alikiana Ruto akoendera sapurano. Kama horani oguo as figures of speech. Sasa amekuja kuambia vile mtafanya nyinyi ndio wa Mbeere ama ni wao. Si warudishe siasa zao huko. Nyinyi mtachagua wa Muthende. Wacha nione mkono juu ya THUITA. Wacha nione ya THUITA. Urava toro umenye mucamanio wa nigatho kamenyo uria ugucokia. Yes. Weti urali call. Alo akoro keigite muno. Ni rabatara sobriety. Nigatho kamenya riu ni twa switch kuma gwa THUITA mutwathi kwa anta. Yes. Yeah. Siasa sio rahisi. Ile mote wao kuna one time. Simu mmesema hapa ni THUITA. Acha siasa ipigwe. Acha wana siasa wapige siasa. Eza kenda na 37. Jumatatu nginya gatano KWIGANGARA Shamania na board chair Gathaiya Dennis. Karibu sana THUITA na section Ngoni wa THUITA. Leure Thĩinĩ wa KWIGANGARA mitambo-inĩ ya Kameme FM. Iya. Ala. Kia bogu. Ya kwa huko ona role me ground. Ni marikara wega. Mahinda mau ti moneki muno. Yes. Mundu ina migari uri akihiuka kuo weekend. Oto gicemania na Ngiri. Ya guthie ta gondo kanyeni. Wethio buroti ku we ke research. Yes. Na hiyo korero ni musafara wa umwe. Yes. Was like a resident. Lendo inaitwa siasa. Ni siasa. Yes. Akwira miena ere gutire andu matarenda gite kiu. To prove to the other side. Tunaweza walima kwa kura. No, it's a battle of the titans. Yes. Reure. Hii ni ui. Kwe mafuri mako makiririo tonga. O ateginya ni mari Kiara kia Ngari. Ate Kiara. Kiara. Yes. Kia mitoka. Mau ne ko ne fast world. Nende ko ha cia Kiara kia ndege. No icio ticio mu. No na kodu gwetagwo the UAE. Yes. That is the United Arab Emirates. Yes. Kodu ku Arabu ko ne mali shilingi. Kuria me shilingi. Acio ni andu aria oigua gikonyo ria kiuga thi kigwire andu acio mena pesa. Pesa iria menacio. God damn it.
There is wealth there. And heavy infrastructure. Kuna ndio nalo irori-inĩ rĩa maheire ciringi wega. Yes. Ritotire tweja. No jiuaga githimanta kinamite na kwao. Tweja maguta ngamia wanu ri. Na igwire ta tutakũmanyuanga na ihenya. Yes. Mwenjia mbere. No ndwe githimari the oil wells ri. Ni kuringanaga tau no mukorwo mwina maguta. No riu muhongorima wa murungu rwa thiri uinamite oganda riu oganda magienja ni mamongare ni mamundire-ini ra ozore mundu ahingaga ruwi riu UAE ri ni kuri kindu gitagwo car junkyards wauga ni kiara kia mitoka waigua ni wanogio ni mutoka waku ri athi ukaute hau tondu gikira kia mutoka oro gofara ni okuoho so they have places you can go and dump your car na matiteanga te machi wikero ni kuri kiara kia Bugatti. Yes, Bugatti is not a cheap car. Well, the Bugatti Chiron and the Veyron ni ngari ukurira milioni 500 million ni andu eri. The Veyron, the Chiron, the level 2 no ayo ndi akirutirwo nyingi yani ya 1.2 billion. Yes, leo ni kule Maserati, Lamborghini, the Escalades. Yes, gari no guku tuko tuinamirie no ethia na mugathe Uhuru etagwa that Mercedes G-Wagon. Riu ku is an ordinary car. Ko ure ajira G-Wagon niko ure ne kiria ne kanyaga etawatia eno ya kiria ya borithi ne Mariamu ya 99. Yes, ne murungaru walo yone ngari othio kamite the junkyards are there. Ugithi ku ni ukora ukero that is where we throw our motor vehicles. When you feel technology is change technology, we throw down the vehicle. We don't want all the vehicle. Ne abadansi ya shiringi. I have brought my brother Hussein to throw his car. He is throwing 6 today. He's throwing the Bugatti. He's throwing the Maserati. He's going to throw his Mustang, Ford Mustang. He's also going to throw away his G-Wagon and his Chevrolet. He's going to throw it away. No use for them. No more use. So they throw away. Okay, and who pick up? Nobody pick up all the car. Useless. Useless car. Leo ko makanika maito mathiaga guthĩnjĩrwo. O ici tetu cianogirie ene. Yes. Yani urenda kuga taru guku for example. Yes. Let us come home. Yes. Tukuru handu taha. Handu taro hesabu hena kibanja kinene na hare ha thitima. Yes. Ati waigua no wanogio ni ngari ire yaku ugatwara hau ugatuma ku barathi amite. Goko tokwa mana ngari ndaisi ya 1970 kindu irio gukuvara. KJX. Yes. KPN. No irarimia. Yes. One ngithukangia gutuika nekira muti wa mwanga. No nginya improviserwo kindu tondu kungia policy actually kuna ni kuri miaka iri ngikara na ngari. Yes. Na kungia policy te guku ri he ngari ona cinge cino ituike nugi actually imwe no icamukirio itu onugi na macembe tarimbo na mathanwa na maguru ma desk cia thukuru.
Gogia police ori. Tondu guku ku import gari devati okoro kiretie miaka 7. It's 7 years. Ko gairo karugo ku latest ni 2018. Yes. Na moko wathira ndukahota kurehea 2018. Yes. Leu gari yo ya 2018 ko Dubai ri. Eko UAE ri. It is not in use. Ne gari goro mono. Kiara. It's in the compost pit. Etuwekea dhumu. Kogitu kiri internally. Ati nige gari heji tafatie gukeria. Yes. Taru tumata tutokuwa haka wa goena na bainyari. Tutokuwa gekomba ri. Kuma haro thuri. Bika fucio the cia gutuira rugongore. Yes. Icio ni riko. Bika fucio the you see ni kuri age capping ya kuigirira ngari kibao kiandikitwo ask for transport. Ask for transport deigagirwo arara na ite muti muigo. That's when you don't it does not have to shout. Yes. Not pick up when you have gear. That's son. Kana tafe giteye koro na manza imo. Yerurumana hi. Ojigwero ma murigoi. Hinya. Leo UAE ni kule kundu ngithie. Ukore mukiwa atiri utapokea gari. Kwa watu wanatupa gari. They don't throw away small vehicles. Those serious automobiles. Yes. Modwadi wakora tete there are 8 Audi. Yes. Akari ka milioni ya kwe magana. Yes. Akana gio ne otu. Kana kona haria kinyete ne yagutahwo. Oku na ku ndaiguire ugituika bankrupt ri. Yes. It's a very serious offense. It's a criminal offense. Ugathi ugate. Nako. Kadurate ati ukoya. You are done. Uga muga ina makaruga na ku kurora kure itetwo. Makwa ngera gia inya cia haria. Na butio ti thuku. No etemwo. Thijira riri iranga 3. Pressure plate with a clutch plate yake ria. Ya ngera ya hino. Yes. Riu ni the yake. Gera go de igere. No, that's fast one. Mundu ajira ati after each individual moka masejetie gari magate. O mauma indi magacenjia ngari. Yes. Oko ndore igituko tuhetoro mweke cio akuni ngari ri. Mwana ne guthiarikia puri mari ukigo mecenjie. Na thiange we. Yes. Ni mabũrũri mataringi. Ure. Taigua tanganyika niciaga yono kimuhirega. Thirikari irauna no kimuhirega. Yes. Taigua mukorani atiriri. We uthoni. Utungua nywe handu. Maretwa make mothe tagwo atia. No ende wa siri. Tamwire tutumire kibande na arua. Na ino yakore taxi etagwo atia. Na pini ya KRA. Ndaiwa mwari wake tu ni assistant minister. Mwari wa President Samia. Yes. Ni tithie muthe ta assistant minister wa githomo. Yes. No ya mwihito wakwa kuruta thiri ciothe. Ya thirikari. Ndiro ya thirikari ya nyina. Na coka he maramue. Maramue nake ni waziri. Ni waziri. Yes. Gosia ni aratarirwo ni guko ria wa kuria Uganda. So support your family.
Put your children. Even when we are preaching, we are told family first. Kenya mundu ndakanecirie gwiko. Hey, no. Hey. Ugiabania na bara day one. Yes. Ithe ni mahithanio uguo mahithanagio na guku. Guku ngiaro kwa bara utari wona. Ya bana. Guku na governor atangikira mundu we cabinet. Hapana. You can't. Kule une mwega. Yes. Tio Giumari. Kuri Algeria ri. Algeria is North Africa. Yes. Daigwa kuri andu maraka matirwo. You see there is always immigrants. Andu menda guthie mabũrũri ma gũtuĩka the happy land. Mabũrũri maria matari ngi. Yes. The land of the walaigwa ginya mwe ma unfortunately matoferia ginya na kiria. Mine. Maundu mau ni mahapena muno, especially mabũrũri maya me haria rũgongo rwa Africa. Yes. Not very far from Europe. Yes. Sana Spain ni yakuhĩrĩirie Europe muno. Spain, Africa, yes, on that side. Na PLO Lumumba neugire atiriri. Ati back in the ages, Africans used to wail and cry. Makikuwa matuĩke slaves kuria gwetagwo atia? Mabũrũri ma mathũngũ. Kwa rungu. We are now wailing to get the visa. Times change. Uko manyitirwo kuria Algeria maranyitirwo latha. Makigeria kuingira Spain. Yes. Met with Merino. Andu magetua ng'ondu. Yes. Nigetha maiyo arangiria mihaka. Na tigwetua ng'ondu the saying is literally makehumba ta ng'ondu. Ni maragurite tururu. Nona jo ici ciendagio na harĩ muru. Yes. Barabara-inĩ. Yes. Magetha ta icio. Yes. Macoka magetha tururu. Ithe tona rĩu nduni ici katika rĩrĩa twĩna ma on ground. Mekĩra nguo cio makarũgarũga ũguo. Rĩu nĩ maronie handũ mangĩona stock ya ng'ondu. Maregũtha mũndũ kĩ? O mũndũ guoya. Na marakwetwo mari haci kwania. Umana maigire meo hiu. Ti mari andu makinya ku mara hoke. Uhiu wakinya kuria ri. Yes. Utuike andu. Yes. Akigita. Borithi muhaka-ini mararigwo. Ng'ondu. Ng'ondu ino yana terethwa gutu. Na arĩa maranyitirwo nĩ harĩa rĩrĩ nĩ magithĩtie ũguo metukanĩtie na ng'ondu ici ingĩ. Yes. Mũborithi areciria kũgũtha kĩ? Ĩmwe. Araigua mami. Mea umbete rũa rwa ng'ondu rĩ. Githĩ nĩ andũ mekĩte atĩa? Makehumba rũa rwa ng'ondu. Ng'ondu irarorwo ciothe iria ciama na iria andũ. Ng'ondu. Yes. Irathathaũranio. Na andũ ng'ondu. Nĩ ng'ondu andũ. Nĩ ng'ondu. Tũtũrũme. Na maroro nĩ maroneka tia kuma kũraihu na gũkũ tũrĩ tondũ nĩ acamu rangi. Hagũcama rangi nĩ maracama. Nĩ acamu. Can you look at that sheep? It's not a sheep. I do not believe it is a sheep. I have not seen a sheep that walking like that with no coordination.
What the kind of ship is that? We don't believe you. We don't believe you. Check it out, that one. Alonso, inspect them. Look properly if they are proper sheep. Sheep from Africa. Gira sa tayo mauga. Ne buri di jaro ya ngodi okete. Wewe maru tu ngora ne maru gamba. How long have you been a sheep? You know there is a new blend of Merlino. You see, we see genetic mutation. we have been trying to cross over the border. We are trying to cross over the border. The first time we tried to come as cows, then we were noticed. We noticed cows are too big. There was a hollow part in the back. So we decided the best costume is that one of a sheep. Amejivalia ngozi ya kondoo. Kumbe ndani ni mutu. Mejivalia ngozi ya kondoo. Kumbe ndani ni mutu. Hiyo ni uragicokirio bururi waguo. Ndio kwa huru macagera wiki othe ini. Yes. Uthuthuragio. Ati mana thiete wige muno kwa jamaa wite. These very healthy animals, I like them. Alonso, very fat sheep. This give proper mutton. Wait for the nice meat, I like mutton, pork chops. Maranyithirwo mugiko-ini wa muico. I want a ribeye steak from this one. Now you walk your way. Stop following me. Maranyithirwo mugikiro kia muico. Yes. Na kaundu kau no akorwo kuria muhaka-ini wa America na Mexico. Yes. It is the most dramatic. It's very dramatic. On the Trump guti agenda kone on the immigrants. We're not going to have them. They're not going to come in. We're going to be the wall. Big wall. So high. The wall's going to be so high. Liu kule mageragia any trick there is in the world. Yes. Go cross the border. Absolutely. Oh, come on, with them, no. No, they did it the African way. Kunjeni. Wedhawarie. Yes. Kunjeni meme tutulumegani. They like